ubundi mu gitondo cyo kuwa 21 Mata 2025 hatangajwe inkuru y'incamugongo ko uwari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 48 y'amavuko nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Rero iyi nkuru ikimara kumenyekana, bamwe batangiye kwibaza byinshi kuzagirwa papa mushya mu minsi iri imbere. Bamwe bahise berekeza amaso kuri filime ivuga kuri uyu muhango ndetse batangira kwibutsanya ku mbuga nkoranyambaga ibya filime yitwa Conclave. Ubundi iyi filime yitwa Conclave, ubusanzwe Conclave ni iki? Ubusanzwe Conclave ni inama y'abakaridinari iba igamije gutora usimbura papa witabye Imana. Ni igikorwa kiba mu ibanga rikomeye i Vatikani, aho abakaridinari bifungirana kugira ngo bitorere umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika. Filime Conclave ni filime ivuga kuri uyu muhango yagiye hanze mu mwaka wa 2024 yitwa Conclave. Yitirirwa uyu muhango, yanditswe na Peter Straughan, itunganywa na Edward Braga, ishingiye ku igitabo cyasohotse muri 2016 cyanditswe na Robert Harris. Yerekana ibibera imbere muri iyo nama ikomeye y'abakaridinari nyuma y'urupfu rwa papa. Ralph Fiennes niwe ukina nka Karidinari Lawrence, uba ushinzwe kuyobora iyo nama y'amatora ya papa mushya. Filime ikinirwa muri Chapelle Sistine, aho abakaridinari bateranira, igatanga ishusho y'uko ukwemera n'irari ry'ubutegetsi bishobora kugira uruhare rukomeye mu matora. Muri ino filime Conclave hagaragaramo amabanga akomeye, imikoranire hagati y'abakaridinari, ubushuti ndetse n'ibihuha, byose bishyirwa ahabona mu buryo butunguranye. Ntabwo ishingiye ku gikorwa runaka cyabayeho, ariko igaragaza ishusho y'uko itorwa rya papa mushya riba rimeze. Imara amasaha 2. Yagiye hanze ku wa 25 Ukwakira 2024. Iyi filime Conclave yakunzwe cyane bitewe n'ubuhanga ikoranywe, uko yafashwe mu buryo bwa sinema ndetse n'uburyo yagaragaje ubuzima bw'imbere muri Vatikani nyuma yo gutabaruka kwa papa. Ni ibintu bidakunze kugaragara benshi. Ubwo yajyaga hanze yahise ihinduka imwe mu zarebwe cyane mu mwaka wa 2024. Filime Conclave. Iyi filime Conclave kuva yajya hanze kandi ibihembo nyamukuru Conclave yatsindiye birimo ibya BAFTA Award, aribyo bisobanuye British Academy Film Awards, aho yegukanye ibihembo 4 birimo icya filime nziza kurusha izindi, filime y'Abongereza y'indashyikirwa, icya Best Director na Best Adapted Screenplay. Iyi filime kandi uyu mwaka mu bihembo bya Academy Awards Oscars yari ihatanye mu byiciro 8, ariko ibasha gutwara igihembo kimwe cy'inyandiko ishingiye ku gitabo nziza. Si aho gusa kandi, kuko muri Golden Globe Awards naho yatsindiye igihembo cya Best Screenplay. Muri Screen Actors Guild Award naho yegukanye igihembo cya Best Outstanding Performance, mu gihe muri
Critics Choice Awards. Yatsindiye ibihembo bitatu birimo icya Best Adapted Screenplay, Best Acting Ensemble, itsinda ry'abakinnyi ryitwaye neza, na Best Costume Design, imyambaro myiza. Hari n'ibindi byinshi yatwaye kuva yajya hanze. Murumva ko iyi filime koko nyine yatwitse nyine. Ni filime yerekana itorwa rya papa nyuma y'uko papa wari uriho yapfuye. Ese bigenda bite? Yanashyizwe mu rutonde rwa Top 10 Films of 2024 cyangwa muri filime 10 zakunzwe mu mwaka wa 2024. Ishyirwaho n'inzego nka National Board of Review na American Films Institute. Uretse kuba yararebwe cyane umwaka ushize ikanegukana ibihembo byinshi, iyi filime iri kuri Amazon Prime Video. Kuri ubu yongeye kurebwa mu buryo bukomeye. Ibitangazamakuru bitandukanye byatangaje ko yarebwe kugeza ubu ku kigero cya 283%. Indi filime iri kurebwa cyane nyuma y'urupfu rwa Papa Francis ni iyitwa The Two Popes cyangwa abapapa babiri, ivuga ku mubano we na Papa Benedict wa 16 witabye Imana muri 2022. Iyo filime iri kuri Netflix. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis, amakuru yizewe yemeza ko Conclave izatangira ku wa 5 Gicurasi 2025 nyuma y'imihango yo kumuherekeza izaba ku wa 6. Ubwo ni ku wa 6 nyine tariki ya 26 Mata. Hakurikiraho iminsi 9 y'icyunamo. Iyi Conclave izakurikirwa n'amaso menshi y'isi yose bitewe n'amateka n'akamaro k'uwo bazatorera kuba umushumba mushya w'itorero Gatolike ku isi. Nuko nk'uko bimeze rero, filime nakubwira ko waba urimo kureba muri no minsi ni filime yitwa Conclave cyangwa The Two Popes. Coco mukomeze mugire ibihe byiza, mbibuza gukanda subscribe kugira ngo mujye mukurikirana inkuru nk'izi ngizi ziryoshye.